Assalamu alaikum Bazar Alamы kanalının подписчиктери жана YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн биз Пригородный мал базарындабыз. Ушул айдан баштадык. Assalamu alaikum. Канча байка? Канча сурап атасыз? 70 сурап атабыз. 70 миң сом. Так, базар баа бердиби буга? 63 берди. 63 берген жоксуз. Бул не деген, каны кандай? Өздүкү эле? Чүйдүн пародасы. Жакшы, жакшы. İlgilik bayka satып alыңыз жакшы. Sizgечи байка? 45 миң сом. Ургач. Жакшы. Бул номериңиз сурабай калдым. Номериңизди айтыңыз, телефон номери. 709 13 1101. Жакшы. Кутуңуздар. Мына çoğun ekan. Assalomu alaykum. Qanchadan? 85'ten. Полторачкалар. Narxısıca, kichikroq. 60. Bozor baa berdi bularga? Yo'q, berelek. Berelek. Bozor so'sa, chota bugun. Alqishlar yo'q. Ha. Yaxshi, yaxshi. Assalomu alaykum aka. Qandaysan? Qancha surab atasan bularga? 50 dan da 50 ming so'm. Bular nimalargacha? Taylarga. Ya. Bular qancha surab atasiz? Barini 50 danmi? О, Padriyat, bozor baho berdi bularga? berib atasiz. Qanchadan berib atasiz? 43 berdim bunaqa. Bermediniz. O qizilgacha. 3 berdi buga. Ama osgacha qaraga. Qaraga berelek baqa. Ha, berilek. Yaxshi, yaxshi. Maqul aka, bozoringizni bersin. Yaxshi sotib oling'iz. Assalomu alaykum. Qanchadan so'rab atasiz aka qulunlarga? 45 ming so'm. Tak, 4 oy ekan ha? Bozor baho berdi, berilekmi? 38'den? Ha. Yaxshi. Bunaki 45 ming so'm. Taylar. Tay. Assalomu alaykum aka, qancha? Qancha surab atasiz? 100 ming. Tak, 100 ming so'm. Ok. Qancha berdi bozor buga? 80. 80 ming berdi. Bermediniz. Yo'q, bermedim. Ha, yaxshi. Yaxshi sotib oling'iz. Assalomu alaykum. Taylar qanchadan surab atasiz aka? 45'ten Urgaç taylar. 45'ten Urgaç taylar. Bozor baho berdi-mi? Bozor geçe kelip alıp taylar satып alasiz. Erkek taylar sattık 32'den. Erkeklerin 32'den ketdi. İştekeyler olsun. Bundan kichikmi? Bunu 45'ten. Bozor baho berilek işe. Bozor baho arzonroq berib. Qancha beradi? Qanchaga bermedingiz? Bo'lar, qancha bo'ladi? 40'dan beri aşağı targan. Ha. Yaxshi, yaxshi sotib oling'iz aka. O at kimniki ekan ha? O жылқы sizniki emasmi? Yo'q. Assalomu alaykum. Qancha surab atasiz bularga? 42'den birim. Erkek urgachi? Erkek. Üçöv teng. Bozor alamı degan kanal. Qancha? Esli üçöwünü alasiz, onu olsa 40'dan birim. 40 ming so'mdan. Erkek urgachi bular qancha dedingiz? Üçöv teng ha? Turganlar olsa aytib qo'y. Hozir telefon nomeringizni aytasiz. 0508 35 68. 35 68. At ko'rinda turgan. At ko'rinda turgan qulunlar.
Акыл байка жакшы сатып алыңыз. Ассаламу алейкум. Канча байка булар? Булар бере турган жеримди айтайынбы? Сурап аткан баамды айтайынбы? Сурап атканды айтыңыз. Базар канча берди? Канчага бересиз дегендей. Могу үчөө сиздики да? Үчөө меники, аркы кунандар да меники. Наркы. 35-тен сурап атам, 32-ден берем. Эркек ыргачы булар. Үчөө тең эркек. Эркек 32 миңден берем. Аркы кунандар жазга 2 жаштар байланган ат корунуп турган семиз кунандар. Аларды 62 сурап атам, 60-тан бир аз түшүп берем. 62 миң аркылар. Олар 32. Канча дедиңиз булар? 32-ден берип ем. 32-ден берем дейт. Азыр. О, наркыда сиздики да? Наркы. Ак кара. Олар 65-тен. 65-тен. Так, олар байланыптыр. Телефон номериңизди айтыңыз эми. 708 708 19 13 91. 19 13 91. Булар да эркек да барды? Эркек ат корунуп тургандар. Ат корунда тургандар. Мынасы. Аха. Жакшы экен, капкара. Ассаламу алейкум байка. Канча сурап атасыз? Сатып атасызбы? 150. Жашы кандай болуп калат? А? 4 асый. Так. Канча сурады? Базар баа бердиби? Канча берди? 110-115. Жакшы. Телефон номерди айтасызбы? Telefon номер айтып коем. Айта бериңиздер. 0500 12 77 20. Мына ушул аттын ээси. Бардык жери жайында. Мына Б. Бул канча жашта байка? Б. Эмес акты. Ат. 2 асы. 2 асы. Канча сурап атасызбы? 250 миң. 250 миң. О, сындарын караңыздар. Канча берди? Баа берди базар? Берип атышат. Канча берип атат? 150 берип атышат. 170 берип атышат. Бербедиңиз, болор. Болорун сүйлөшөбүз. Телефонго чала бериз. Сүйлөшөбүз. Телефон номериңизди айтыңыз анда. 0771 771 60 60 75. 60 60 75. Кайсы эме YouTube'га? О, YouTube базар аламы деген канал. Базар аламы. Ушул чалсаңыздар бул. Дагы бар. Үйүрдө барбы? Мынаке. Жагынан татылбады. Мына ыргачы Б. 100 канча миң дейсиз уну? 110 миң. Бул да сиздик, а? Жана айткан номер. Ой, ат менен бирге. Ээси бир. Баласыны жаңы бөлдүк дейсизби? Süt agып атат. Assalamu alaikum aka. Алейкум ассалам. Канча сурап атасыз? Жашы кандай бул? Бул жашы жазга 2 асы. 2 асы болот, а? Канча сурап атасызбы? 100 сурап атам. 100 миң сом. Бул каны кандай? Бул каны кыргыз эле парада. Өздүк эле? Карабайыр. Канча базар баа берди буга? Базар 80 миң берип атат. 80 миң сом. Бербедиңиз. Болору кандай болот бу? Олар бир 90 долларга берсе берсем бир деп турам. 90 долларга. Телефон номериңизди айтыңыз анда. 0778 778 51 51 70 31. 70 31. Ушул аттын ээси Мукаш байке.
Макул Мукашбекке жакшы сатып алыңыз. Мақұл. Assalomu alaykum. Бул тай канча бул? 8 айлық. 8 ай канча сом сурап атасыз? 70 000 сом. Эркек, а? Энесі тяжелый вес. Энеси тяжеловес жана российскилер, а? Рас. Базар баа бердиби буга? Беріп отыр. Канча? 65 нөлді. Канча болсо бересиз сен муну? 70 төлі адам мı? Түшпейсиз 70-тен. Сүлөшөз алам дейді. Сүйлөшөбүз дейт мына. Так. Атазы да уақытта жүрет аз ошты. Аламан уақытта. Алып кетішкен. Жакшы. Телефон номериңизди айтыңыз. Так. 709 599 763. 709 599 763. Ушул номерге чалсаңыздар болот. Assalomu alaykum aka, sizniki ular qanchadan bular? Qancha yosh bular? Bular 7 aylık, 6 aylık. 7 aylık, 6 aylık. 45 de kulak var. Urgaç ha, üçöv teң. Yok olmuyor. Ha, ekөөсү ким көб, ha? Erkekler. Qancha berdi bazar bu? Baha berdi? 40 berip atacak da 40'a hoştu atabız da. 40 mingga bergen joksuz. Bergen yok. Buna. Bayramlarda endi hazır как раз el atkan kesi de anca mıça 20 günlük nemesi var da abi. Жақсы. Bazarыңызды Ersin Mayke жақсы сатып алыңыз. 75'e ketти daha. О, кунан 75ке кетиптир. Жазга буште болот дейт. Ургач. Аркысыча? Аркысы bilmem bugün. Ona 75 mingге кетиптир. Мына чарба бейлер. Assalomu alaykum. Kimniki ekan bu? Qanchadan? Qanchadan so'rab o'tasizlar? Qaysi aka? Qanchaga ketdi ekan endi bu? 95 ming. 295 ming. Qaysi kanal ya? Bozor alami degan kanal. Nega? Yaxshi. Cütte tağlar taktı. Göstereyim ben sana. Tak, qana? Bunu 65 ming. Buni ala? Jasqa qona. Жазга qona. Ya. Hazır. Bunu bışta çıkma. 72 ming so'mga berem bo'luşu. Anan narxısı bir, 3'te tuğan bir, 3 ay baylan. Ekeli gaz gene çıkar. Bu 100 go berem. Anan narxı gök bir. 5'te tuğan bir. Даже алтынды туған бош керек. Мен дәл таза білбей. Семіз бұл да қызыр. Kısır. Ekeli қасы менен бұл 120 мing. 120 ming. 115'ke болушу. Bazar baha verdi bularga. Bununla berdi 70 ming bergen жоқпын, 72 ming деп. А бұларға баға берген жоқ базар. Telefon numarayı da aytыңыз. 0700 0700 04 04 25 25 06. 06. Бұдан başqa дағы үйде 20 baş жылқы тұрады. Bundan başka da жылқылар бар екен сатылық. Сол номерге çalып білсеңер болады. Шул номерге çalsаңыздар болады. 5 күнге де тұраса. Жақсы. Олар қанша дедіңіз? 150. Paltaraşka çarba eкен, ha? Urgaçı. Siz de aytыңыз telefon numarınızı. 554. 554 94 14 93. Ötüp keteyin. Ушул номерге çalsаңыздар болот, мына үчөө. Шуну менен Базар Аламы каналын ушул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Жаккан болсо лайктан басып, комментарий жазыңыздар. Базар багасын билип беребиз. Подписаться этишти унутпаңыздар.